Hallo julle, ons is besig met 'n reeks oor Spreuke. Ons het begin by Salomo. Toe God vir Salomo vra wat hy graag wil hê, het Salomo nie geld of muscles of fame gekies nie, hy het wysheid gekies. Maar ons doel met hierdie reeks is nie net om te weet wat Salomo dat hy wys was nie. Ons wil self begin ontdek wat Spreuke sê oor hoe ons moet lewe. En ons wil hierdie spreek so goed ken, dat wanneer ons in 'n moeilike keuses moet maak, ons God se woord kan onthou. Vandag se spreek is een wat ek hoop, ons gaan nog lank onthou. Dit is Spreuke 4 vers 23. Bo alles, wees versigtig wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Luister weer na die eerste twee woorde. Bo alles. Dit beteken hierdie is belangrik. Salomo sê van al die dinge waarop jy moet let, moet jy baie mooi let op wat binne in jou aangaan. Hoekom? Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Dink 'n bietjie daaroor. Niemand anders kan sien wat op hierdie oomblik in jou gedagtes aangaan nie. Ek kan na jou kyk, maar ek kan nie jou gedagtes sien of lees nie. Maar dieselfde gedagtes oor en oor in jou hart leef, begin dit later beïnvloed hoe jy optree. Dit beïnvloed hoe jy praat, dit beïnvloed hoe jy ander mense behandel, dit beïnvloed waarvan jy hou, dit beïnvloed wat jy glo, en dit beïnvloed die keuses wat jy maak. Daarom is Salomo se raad nie net, moenie verkeerde dinge doen nie. Hy gaan baie dieper as dit, hy sê, bo alles, superbelangrik, wees versigtig wat in jou hart aangaan. En as ons verder in Spreuke 4 lees, is dit interessant wat Salomo noem. Hy praat oor jou ore. Spreuke 4 vers 20 sê, my seun, luister baie mooi na wat ek vir jou sê. Spits jou ore op my woorde. Hy praat oor ons monde in Spreuke 4 vers 24. Moenie lelike goed sê nie. Bly weg van lawwe praatjies. Hy praat oor ons oë. Spreuke 4 vers 25. Kyk reguit vorentoe. Bly gefokus wat voor jou is. En dan praat hy oor die pad wat ons kies. Sien julle die prentjie? Ore, hart, mond, oë, keuses. Salomo leer ons wat 'n wyse mens mooi oplet na wat hulle lewe beïnvloed. Terwyl ons nou na hierdie video kyk, hou daardie spreek in gedagte. Bo alles, wees versigtig wat in jou hart aangaan, want dit bepaal alles wat jy doen. Guard your heart above all else, for it is the source of life. Proverbs 4:23. You know what a cactus is, right? Of course, those green spiky things. Exactly. Okay, so what did one cactus say to the other cactus? I don't know. It said, you look sharp. You know, when there is more than one cactus, we say cacti. Cacti like living in really hot and dry places, but sometimes you can even find them on mountains, in rainforests, and even in colder regions. Cacti have so many prickly points. Those prickly points are called cactus spines. These spines actually come in all shapes and sizes. Like, some are very thick, but some are thin. Some are round, and some are flat. I wonder why God made cacti with all those spikes. Well, here's the thing. Cacti are actually succulents, which means they like to store water through their leaves or spines. Wow! Let's check out some more about these spines. Spines were created for a couple of things. The spines help bring water into the cactus, and the spines also keep the water within them by protecting them from those that want to take the water out of them. Isn't it amazing how God created the cactus spines to bring in and protect their source of water to live and survive? A cactus depends on its spines. Because of that, some cacti can live as long as 2 years in seasons where it doesn't rain. Without their spines pulling in and guarding their source of water, they could not live. Just like the cacti need to guard their source of life, the water, We have to guard our source of life in our heart, Jesus. To guard our heart, we depend on Jesus to lead us in how. when we depend on Jesus for protection, we learn that we shouldn't try and make up our own ways to protect ourselves, but we need to depend on what Jesus has in mind for every situation. How do we do that? After we accept Jesus into our hearts, we always pray and talk to Jesus about everything and listen to what he has to say. We read our Bible to learn about how he wants us to do things.
We are careful of the things we let our eyes see that Jesus wouldn't like. We are careful about what we let our ears hear that Jesus wouldn't like. We just seek what Jesus would do in every situation. And when we do this, That stops sin from coming in and destroying our hearts. when Jesus comes into our heart, it's like the most refreshing water on a hot summer's day. Just like how the cacti depends on the spines to protect their water source, let's protect our hearts in Jesus Christ. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for who you are and what you're doing in our lives. Lord, we pray that you give us the power and the strength, the wisdom, the knowledge, and the understanding to guard our heart, Lord, with everything that can possibly want to destroy our heart. With you in it, Lord, we pray that it is canceled. We pray that you continue to just be with us in every situation, Lord. Push away every single temptation, push away every single piece of anger or anything that's not of you, Lord. We pray that we just continue to seek you and how you would respond to every situation, Lord. We pray that we depend on you and understand what you have to say about everything, Lord, and so that we obey what you've called us to. We love you, Lord, and we pray this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Kom ons kyk of julle vandag se spreek kan al begin onthou. Ek begin en julle maak dit klaar. Bo alles, wees versigtig. Wat in jou hart aangaan. En dan, wat ons dink, bepaal alles wat ons doen. Waar staan dit nou weer? Spreuke 4 vers 23. Maar nou moet ons dit prakties maak. Gestel iemand stuur vir jou iets op WhatsApp of YouTube, wat jy weet jy nie eintlik moet kyk nie. Die maklikste vraag is, sal my ouers uitvind. Maar Spreuke leer ons om 'n beter vraag te vra. Wat gaan hierdie aan my hart en my gedagtes doen? Of almal in jou vriendegroep begin dalk oor iemand skinder. Jy sê niks, jy luister net. Maar hoe langer jy luister, hoe makliker begin jy ook anders oor daardie persoon dink. Wat sê Spreuke? Bo alles, wees versigtig wat in jou hart aangaan. Of jy kyk elke dag na mense aanlyn wat lyk asof hulle die perfekte lewe het. Hulle het die regte klere, die regte foon, hulle gaan op die wonderlikste vakansies, hulle lyk heeltyd so gelukkig. Alles lyk net sharp. En sonder dat jy het besef, dink jy, hoekom het ek nie dit nie? Hoekom lyk ek nie so nie? Hoekom is my lewe nie so lekker nie? Wat is besig om te gebeur? Iets wat jy aanhoudend sien, het begin beïnvloed wat jy dink. En wat sê Spreuke 4 vers 22? Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Dit beteken nie net dat alles rondom jou sleg is nie. Dit beteken ook nie dat jy moet bang wees vir YouTube of vir musiek of liedjies of speletjies of ander mense nie. Dit beteken dat 'n wyse mens bewus is van wat hom of haar beïnvloed. En Spreuke gee vir ons 'n paar plekke om dop te hou. Ons ore, waarna ek luister, my mond, hoe ek praat, my oë, waarop ek fokus, my vriende, wie beïnvloed my, en my pad, waarheen neem my keuses my. Dit is hoe wysheid in die regte lewe lyk. En wanneer jy nie seker is nie, hoef jy nie alles alleen uit te sort nie. Praat met jou ouers, praat met groot mense wat jy vertrou en waarna jy opkyk. En wat Jesus volg. En gaan terug na God se woord, lees die Bybel. Ons wil hê dat Spreuke juis julle met daardie soort wysheid moet gee. So voordat ons vandag klaarmaak, kom ons sê die vers weer. Probeer hierdie keer sonder my hulp. Bo alles, wees versigtig wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, alles wat jy doen. Hier is julle uitdaging vir die week. Wanneer julle volgende week terugkom, wil ons kyk hoeveel van julle Spreuke 4 vers 23 en die verwysings uit jou kop kan sê. Julle gaan hierdie week by die huis saam met julle ouers verder lees oor julle oë, julle ore, julle monde, julle oë, julle vriende en die pad wat jy kies. Maar alles kom terug tot by Spreuke 4 vers 23. Bo alle dinge, julle ken hom, né? Ons wil nie net wys wees so Salomo nie. Ons wil ook leer hoe God wil hê ons moet dit uitleef. Sjap, sien julle volgende week.